Other for me that's you. No, that's dear. We say in a rate and deep forces. And I will give you Other I attest to you, share video. Me a Tom so comment it. Nama, I am in and I can say what it. Shadia, I say be tribune, I say be yesterday. I say Mrs. Shishasu. Mammy go the street. Ya ya papa, a general overseer, a nation prophet, a Opambour Ebenezer ya dom. Ah, papa ya, omu chikele wili, kumasu twem no si no say. Mammy kele wili bi. And I branch because your mammy say, mammy, now the and I will pass a sea. I don't know Opambour Civic anymore. No, you need stress. We need to no, sir. Only mammy, no, me and out de me. Mammy, kill away the say. Or say, me patcho, 10 million. A jana just so see a saying, I say 5 million. Mammy, won't see a saying, I say 200. Me patcho, and saying, me corner the goon in a saying. And soon a crowd from the canina boom, mammy. Mammy, you know, sympathy 2,000. Or some masadi 2,000 cross account. 1 week, member chico, member chickle will know. Kelly, what's your problem fee? I'm away. Sapa pay na make a ransom. Sapa pay one or say, a ma, a dear chin, for some real to fash out to the real. And mamma says, I don't preaching that way. Mundi, only nation prophet, Opambour 1, Yadom, Ebenezer. Ono no di kosia kokko ko di ewu nkosia baaye anka masem oye edi masem amame odi nkosia baaye ene wudi agoro bebo odi obeka sisi ya ono na wusira na osinyame hyem da ha ho in fact o kumase ye kasa sofo mo fie fa Ebenezer yatom ono akase ne wo Ebenezer city what I say senia odi fa kosia ntwi akosia ntwi city me obi what I say empire kese ewo ho Opambour enye ni osikwase kwa Opambour osikwase kwa na wei na Opambour de abase asofo aturufu bi epekoti kwan bi so de di amanfo sika na wei na wasem beto no ho a omo na asofo ne ma Ghana for bre o hyem kom wi na o de treta to so wan fa ma na sebesi o na ayene santi ono no se asem beto ne wo bekaso na we na mtsense din na asam twetwe so miss and ezem bi se Ebenezer yadom se me odifo me mfakoti kwanso me bre pa adeti na won wonye sika bibribe won fe bebo asofo na e wase ono mo so mfo ma na nyame adwuma na nyefe nanka sofo bia nko fakoti kwanso ko bobie pu na Ebenezer pa so oye nyame adwuma o purchase 100% on kanze mi mo fanji sika bia emu na hoda Ebenezer yadom apapa ni abre so be kese asofo no kese so abobodam wa modam abewu na Ebenezer so tumi Ghana nyina ezu wo hwa engosefie na wei ni wasan keka no ho na nsimo keken agye maso ayem dedede wo de me pacho mo hwe video na Ebenezer nkasa no no oye ye kase fashion is a calculation anya ajabraja di you awo sha gown na takrata kra nyina so betu afa wi mo so obofu ketu so obofu ketu obehwe Ghana nyina problem tu afa wi mo ajagraja di mpato fashion is not calculation for you ajagraja fashion is calculation for Zabora Zaraman and the fashion is calculation for Opambour Ebenezer so for we Opambour Ebenezer no yi Salifu Bishop Salifu amakwa sa two pastors about the life and Rabbi who said now ko aso ko share kaftan Africa way and why lukutu wo ti se me was it share Zaraman share what me pacho na kwa me sell me sell wo fura lukutu se me dey me pacho me ko mini asobo ko kura ye share video Opambour Opambour o started gently you know ono timi ono de eche shi e de ba so dem ono this person share the baso share the nation you can nation was a Opambour ye brother Same share what they share video no video ni say wa come
say come here some so many be program be a suffer be can asem and we say this oduma no so gua na eguo wo yi musika sama ne ono ampa no oni bi kwase afodefo kwase ade amodi akire masa me catch enipa nya be ka so Opambour nye eno na sofo bi hia no mo ka say the we are message changes so mo pekwa bi mfa so eno wo sofo ba ko difo ba consider bi onyame na se won kasa because de ye nyina enye kai enipa ne de awura hye yemu ena ye pu omudu omusika eti mo me ya pekwa bi say ye be jai nem Opambour de me nya hwe masa se sofo kran kasa mutim nya hwe. That's right. Wo de o ya sofo na wo se wa jimi pa jimi a be jira me ni me kese no wa madam a principal jimi koto leadership prophet sofo dadam ka jira wo unim se de msiti pa prophet me pese beba sa sofo be dia kwa me kese libra andari akatoni na wa madam me ya jimi koto ses me kese instant wa bata woni wa ha ka jira wo yire wo oba na hwam ya ka jira wo kunu se wo sia nyasa onyame tamachi the prophet one so tombere mani wo Jesus se no ka che Jeremiah no enti matafu ina bare e be hwease na won tumi utimi dabi abesopa wo Yesu diri onyame na kasa Jesus enti wo dia wo ye oba na ware ba ma bia yes go ya wo ye kwasampani sofo wo hye nkwase ankomo dia men kasa nkire no yes wo dia men kasa nkire no kasa kire no sia ndansa me sa wo dia bro be wo me makwa wo me be jira ha kwa me jira mo nya betumi mo na me kasa me jira life wa wakọ di wa kwaji aduro wa ko beni akọdu aduro wa yada no wasan yada no sebo yada no jata wa dani akroma wa dani kwa akodo bi make any stupid idiot at once never me jira life ti kwasi ase so betimi a wo be twafi awuawu wo so dem yes God in the name of Jesus Christ and then this guy a deep party yada and the pain na pajo so na rade ni wa osofo so ni sai wo wa ko samjam ya banda te be sa ko na deja Ghana en mo nyama ya hwehwenti ewiase no nya mi wo fie mi wo ka mi wo wenti sabi enipa ton yakra sikani branti ewiase abodi ti awo fama ye be cha wo wiase akọ osofo wenti na wo hye nkomtro wenti na wo dada ma fo do sika ye be cha wiase wakọ wan na ewu atama japade akọ yewura evangelist akwasi amuako ebondi awsam koto wabaye nyamtumako enani fia wasi wantima fanko ne kaso toto ene kwatwitwam he wantima fa bia hede anko wuso wa wonam kwapon so na rebadan wono wonam kwapon so fanko na wonam kwapon so kwasi afo no me menya kwasi a dabi me hyam komtrota dabi de awurade be kan kwa na eko yes me na me ka kire ya o da me to me ni yes go ubakwa asori bin so for kase ku abonten na lesbian koso abra so pani na pulpit mu preach wono wan kasa ye ke ana nsori man e ma ni mema ye tu kase ese anam ko kire osodi na enipa ekuo ne kase ekuo no wo hwa be kase ye ton kase no me na so me na me ka kire na sister ba ko jana danfo ba ko ewo wa wo no ko da awurade ase to ko ya no so meti aso dem who yani say many bi I say na bi do mo nsa fa so sa pia dross to nchen na nsa no mo ye de ne koso aso de fili o fili de ne koso fe ne mema kisi mema na mai abi koso na mai bi so bi no fum ne no say say de ti aso de fa aso da fa eni pani kasa ye ma say e ba mi krom ye mi hihye mi say nyame wa hai say de koso ha ni ti so fo mo wie yo mo no so kokko no fa oso mu wie ya ko nsem ami kokko bia bonto amiasa hello lady you are nice, this is my car, not the man to oje car dem na so fo nkomotantan say ma me ya sorry pani wa sorry open odi no score be na paso be di me o sin to ya baba nto ani mie wo da so ekura sini so for sa na omoka wo da so ekura nto ani mie. That's right. Opambour no Opambour yeah azema man fans no asana pe fans afa on to hwase na hwia hwe fans she to hwia hwe oba wo hwase o oba twitwi hu oba sese hu in fact Opambour kasen asemo ka bi anso de
me pa cho high attention TV and one so be share video no I be like a page no wa so man e sha onyame chira no yo kase makra bye bye